-1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Marilah mandi-mandi bapak-bapak dan ibu-ibu, marilah sama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama rahmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari, terutama kegiatan kita ini tadarus Al-Qur'an, memperlancar bacaan Al-Qur'an kita bersama-sama. Sholawat diiring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, pemimpin besar umat sampai akhir zaman yang telah mewariskan kepada kita pedoman hidup Al-Quran dan hadis. Mande-mande, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kita akan masuk ke juz 3 ya. Terima kasih atas kehadirannya semua, terutama kepada Radio RCM, Bung Asbi atas partisipasinya dalam merekam kegiatan kita ini. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Pak Erman untuk memimpin kegiatan tadarus kita ini. Silakan Pak Erman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita mulai. Bagi yang baru masuk mungkin ini kita baca juz 3, mulai juz 3. Bacanya membaca ta'awudz dan bismillah hanya yang pertama saja. Yang kedua dan selanjutnya tidak pakai bismillah dan ta'awudz. Dan setelah akhir selesai satu halaman tidak usah pakai sadaqallah. Jadi sekali saja baca ta'awudz. Dan juga setiap yang sudah selesai baca, mic-nya dimatikan. Cuman yang membaca dan yang mengoreksi yang hidup. Baik, hantar. Ada telepon. Oke, kita mulai dari yang pertama, pembaca pertama. Membaca Al-Fatihah dan halaman 42 Ibu Yasnidar, yang kedua Bundo Neti, yang ketiga Asmar Teti, yang keempat Anduang. Silakan Kak Ye buka mic. Yang koreksinya Jurniati datang. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dim minhum
من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Anduang buka mic, Anduang. Unmute dulu, Anduang.
Bukan, Bu Neti bukan Andoang, Bu Neti ya. Andoang nanti kan lagi. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut tagutu yukhrijunahum minan nur yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Humnya nggak ada nguang bunda. Hum fiha. Nggak boleh ditahan di hum. Hum fiha khalidun. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbihi an atahu Allah fi rabbihi an atahu Allahul mulka idh qala Ibrahim Ya, idh bunda pakai Arab ya. Soalnya ada wakaf di situ, mulk. Ada nggak di situ? Berhenti ya. Ya berhenti. Bi rabbihi in atahu Allah Fi rabbihi an ata nggak ada innya ya. Coba lama lihat bunda. Bi rabbihi an atahu Allahul mulk Iya. idh qala Ibrahim rabbiyal idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumitu qala ana uhyi wa umit. Ya. Qala Bunda, sebentar bunda ya. Kalau H kecil yang mati yuh bukan yuh ya. Kalau H besar yang mati baru yuh, tapi kalau H kecil yuh wa yumitu qala ana uhyi. Kayak gitu bunda. wa yumitu qala ana uhyi wa umit. Ya. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qawmal zalimin. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata qamin thumma ba'asah qala kam labista qala labistu yawman aw ba'da yawm
قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف تنشزها Nun. Nun. nun ya maaf ya إلى العظام كيف ننشزها ثم ننشزها ثم نكسوها لحما ولم Bunda, terlalu cepat. Naksu bukan naksau ya. Tumma naksu halahma. ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها
خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله يهدي القوم الكافرين. La-nya ketinggalan ini. Wallahu la yah. La-nya ketinggalan. Oh ya. Wallahu la yahdil Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwat Kalau berhenti Bunda ya wah, jangan wat ya, karena itu tanya tamabutah ya, dimatikannya ha bukan ta ya Bunda ya. Kamathali jannatin birabwah asabaha wabilum fa'atat ukulaha diqfain fa'ilam yusibha wabilum fasal bukan wabilum fa'ilam yusibha wabilum fasal Bunda bukan sok itu fatol. Fa'ilam yusibha wabilum fatal Ya. Wallahu bima ta'maluna basir. Ayawaddu ahadukum antakuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtihal anharu lahu panjang Bunda, dari lahu ulang coba ulang oleh lahu fiha min kulli thamarati wa asabahul kibaru wa lahu dzurriyyatum du'afa fa'asabaha i'sarum fihi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun.
Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhizih minhu tunfiquna walastum biakhizihi illa an tu'midu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratum minhu maghfiratam. Wallahu ya'idukum maghfiratam minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazzakkaru illa ulul albab. U-nya nggak panjang dong. U-nya nggak panjang karena wawunya nggak mati ya. Ulul, jangan ulul. Wa ma yazzakkaru illa ulul albab. Ya. Allahumma arhamna bil Quran. Baca selanjutnya. Yang pertama Nilda, yang kedua Ibu Nani Swandini, yang ketiga Karna Justi, yang keempat Asbi. Wa ma anfaqatum min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa inna Allaha ya'lamu wa ma lizzalimina min ansar. In tub'adu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa batigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Lil fuqara
الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ibu Nani, tolong dibuka mic-nya, baca halaman 47. Ibu Nani buka mic-nya. Mic-nya belum dibuka, Bu Dian, mute dulu. Belum dibuka. Unmute dulu mic-nya. Oh iya, sudah ya. Oke. Alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakum kama panjangkan lainnya ya Bu. Illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal masi zalika bi'annahum qalu innamal bay'ul riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu illallah. Jangan ditahan di il, enggak ada tasdid lam ya. Ilallah. Coba ulang balik Bu. Wa amruhu ilallah. Ya. Wa man azafa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asyim. La yuhibbu, bunya nggak panjang, simnya panjang tapi jangan asyim, asim lembut, huruf sa, ujung gigi. Wallahu la yuhibbu kulla. Bunya nggak boleh tertahan ya Bu, soalnya bunya nggak panjang. Wallahu la yuhibbu kull. Jangan ditahan di bu karena bunya nggak panjang. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Iya. Sudah, Bun. Udah. Ya, sudah. Sampai ke bawah. Belum selesai. Belum. Halaman sampai ayat 281. Oh iya.
Innalladzina amanu Panjangkan A-nya amanu. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholah wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim. Nggak panjang Ibu, berarti wa atauz ya Bu, bukan wa atuz ya. Tanya ke wawnya ketinggalan, tanya dikasih dhamma. Wa atauz zakata lahum ajruhum inda rabbihim. Nggak boleh dipanjangkan himnya, nggak ada tanda panjang di situ. Coba ulang balik dari wa atauz. وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم وخوف عليهم ولهم يحزنون. Walahum, panjangkan la-nya Bu. ولهم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. Ya, ya-nya nggak panjang ya Bu. Wadharu ma baqiya minar. Nah, jangan ditahan dia-nya. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو Panjangkan Bu. وَإِن كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها Udah Bu. Bu, udah. Udah sampai sana. kasih. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ
yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumillahu wa falyumlil waliyuhu bil adl wastashhidu syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasy-syuhada'i an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra wala ya'bash syuhada'u idza ma du'u wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih dzalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa 'alaikum junahun an taktubuha wa ashhidu Allah bukan an taktubu, alla taktubuha. Ulang lagi. Falaisa 'alaikum junahun alla taktubuha wa ashhidu idza tabaya'tum wa la yudarra katibun wa la syahid wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Asbi bisa baca halaman 49. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatah فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Bi Asbi baca Ustadz ini ulang lihat Wailaikal Masir atau Wansurna. Belum mati ya? Belum mati mic-nya. Oke. Baca Ustadznya vocation kayaknya. Itu Wailaikal Masir. Ya, ayat 285 akhir tadi membacanya shin padahal salah hurufnya shod ya. Di akhir akhir ayat 285. Iya, iya. Dari mana, Firman? Dari mana? Wa ilaikal masir ayat akhir 285 aja ulang. Wa ilaikal masir baca. 285 ya. Ya, akhirnya. Rabbana wa ilai. Rabbana ya. Rabbana ya ma Ustazah. Wa kalau sami'na ulang. Tadi Pak Hasbi membaca shotnya salah gitu, dibacanya shin gitu. Wa ilaikal masir, tapi dibacanya wa ilaikal masir gitu. Jadi berbeda hurufnya gitu. Coba ulang balik Mas Hasbi wa ata'na wa Bang Hasbi wa ata'na ghufran. Kita coba Wa ata'na wa ata'na rabbana. Akhir ayat 285, akhir ayat 285. Oh ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina. Bang Asfi bukan itu, yang di atas ya, akhir ayat 285. Oh, sorry. Dari mana Ustazah? Pulang dari wa ata'na boleh, wa ata'na atau rabbana wa ilaikal masir aja boleh. Wa ata'na. Akhir 285 di atas ayat yang terakhir. Ya, bentar wa ata'na wa cari wa ata'na. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, itu yang salahnya Bang Asbi, kan masir itu shot ya, bukan shin ya. Masir. Berarti memang udah lidah Mas Asbi kali yang susah. Oke, dilatih Hasbi, cari dari itu shot ya. Subas itu shot, jangan shir. Kalau shir itu shir ya. Jadi berubah juga artinya nanti kalau dibaca masir, beda ya. Oke, siap. Oke, Allahumma arhamna bil Quran. Selanjutnya kita baca halaman 50, pembaca berikutnya Uni Asmar Lendi
Jurniati, Desmi Rosa, Tasni. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazala alaikal kitab Nazzala tasdid ya, ada penekanan tasdidnya dulu. Oh iya, maaf. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Wallahu azizun dzuntiqam. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi yaumin la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi
شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد
Dek, buka mic, Dek. Ya. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil-ashar. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikat. Ikah, kalau mau berhenti Bu Ade ya, jangan ikat ya. Iya, betul. Dimatikannya ha. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ada ujung ko-nya ya, jangan mati total. Oh, imam bil qist. Ada pantulan ko karena ko itu huruf qalqalah. Qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina indallahil Islam. Wa makhtalaqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayat. Jangan fur, jangan dipanjangkan. Wa may yakfur. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Fa in hajjuk wa faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Wa qul lilladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama alaikal balagh. Balagh, panjangkan. Fa in ya, mulai dari wa in tawallaw aja ulang. Wa in tawallaw fa innama alaikal balagh. Wallahu basyirum bil ibad. Ya, Bu Ade juga sama, bashi. Jangan bashi, basi, so. Basi. Nah, itu shin itu. Basi. Nah, itu shin juga. Basi. Basi. Itu shin ya, jangan bashi. Sama kayak Bang Asbi tadi ya. Jangan bashi. Basi beda ya. Sosi kalau shin, syashi beda ya. Jadi basi. Masih belum bisa. Dilatih-latih ya Bu Ade. Kayaknya belum bisa Bu Ade baca shot gitu ya. Masih baca shin. Basi. Innal ladzina
ويكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. Terus nggak boleh berhenti di situ, Bu Ede. Ulang lagi dari waktu terusin. ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. Tidak boleh juga ya berhenti. Ya, ulang lagi dari belakangnya. Minan nas aja, langsungin ke depan. Minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Fabashshir. Coba lagi deh. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Ulaika allazina habitat a'maluhum fit dunya wal akhirati wa ma lahum min nasirin. Ya. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Dzalika bi'annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Fakaifa idza jama'nahum liyawmin la rayba fihi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'azzi man tasha' wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili tukhrijul hayy. Wahnya ketinggalan wah. Terima ulang buat tulis itu dulu. Ulang waktu lijul nahar. Wa tulijun nahara fil laili
وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم tuqah إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. Allahumma arhamna bil Quran. Untuk pembaca selanjutnya halaman 54. Yang pertama Ira, yang kedua Ibu Imarianis. Silakan buka mic-nya. Halaman 54. Mic-nya belum dibuka, Ira. Ya. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdarran wa ma amilat muhdarau, jangan darau, nggak tasdid ra-nya ya, muhdarau. muhdarran wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil ibad. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Wallahu sami'un alim.
إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا ما في بطني محررا Terima Ira ya, terima ya. sekalian. Mafi, terimanya. Oh, dari ma ya. Ma fi baqani muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wada'tuha Udah berhenti, udah ada wakaf di situ, ya. Ira. Lu ulang ke belakang, udah ada wakafnya. Udah terusin aja, udah ada wakaf pun, saya udah berhenti situ ya. Terusin aja, wallah, nggak perlu diulang dari belakang. Ya, ya saja. Wallahu a'lamu bima wada'at walaysa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakariya kullama dakhala 'alaiha Zakariya al-mihraba wajada ya. Terusin boleh. Oh ya. Wajada indaha rizqan qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Biawai. Coba ulang balik, kurang kedengaran barusan, Ira. Coba ulang yang terakhir. Ya. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ya, bagus bacaannya. Oke, lanjut Ibu Ain Marianis, buka kameranya. Kameranya belum? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakariya rabbahu qala rabbi Ibu, kalau mau berhenti rabbah ya Bu, jangan dipanjangkan, hanya dimatikan. Hunalika da'a Zakariya rabbah. Kalau mau diwakafkan dimatikan hanya, kecuali kalau Ibu terusin baru dibaca panjang punya. Hunalika da'a Zakariya rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Nggak boleh dipanjangkan, Bu, nggak ada tanda panjang banyak ya. Dzurriyyatan thayyibah. Iya. Inna
innaka sami'ud du'a. Fanadat malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Bu, nggak boleh berhenti di wakaf lam alif gitu ya Bu. Coba ulang balik dari belakang. Yusalli fil mihrabi anna, diteruskan Bu. Yusalli fil mihrabi anna Allah yubashshiruka biyahya musaddiqan. Itu bukan mim wakaf ya Bu ya, itu mim iqlab ya. Bukan mim wakaf itu ya. Kalau mim wakaf kaki kiri. Ulang balik Bu dari anallah, teruskan Bu, nggak boleh berhenti di situ ya Bu. Baik. Ulang dari ya. Innallaha yubashshiruka biyahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas sholihin. Lihin hanya hal kecil Bu. Ya. Coba diulang lagi yang terakhir misalnya Bu, yang terakhir hanya, jangan hal besar ya, hal kecil. Wa nabiyyam minas sholihin. Lihin, jangan lihin ya Bu. Coba ulang lagi Bu. Wa nabiyyam minas sholihin. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibar wa imraati wa qad balaghani al-kibar wa imraati aqirah. Itu polanya berhenti Bu ya. Qala kadzalika Allahu Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasalat. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Wa dhkur rabbaka katsiran wa sabbih bil asyi wal ibkar. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wasqafaki
وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. Ya, ditipiskan sinnya Bu, ala nisa. Tadi agak ke shin gitu. Wathharaki wastofaki ala nisa'il alamin. Iya. Ya Maryam qata. Ya Maryam qat. Nuti. Ya Maryam qanuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Dzalika min amba'il ghaibi Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladayhim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakful. Ulang dari yulqu, Bu. Ulang dari awalnya. Oh, Wa ya. ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimat. Syiru ya Bu, bukan syiro. Astagfirullah. Idh qalatil malaikati ya Satu. Idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha' idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Nggak pakai wa yu'allimuhumul, nggak ada mulnya, Oh, ya. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil.
ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Selanjutnya habis ya. Dari awal baca setengah halaman masing-masing. Pertama Ibu Yasnidar, Ibu Bundoneti, Asmarteti, dan Anduang. Setengah halaman. Kayeh buka mic udah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin wa makaru wallahu khairul makirin. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في
الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Lanjut. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم Ini Bunda, Hmm? tadi bacanya hafi ya Bunda ya. Isa indallahi kamathali Adam. Ulang balik Bunda. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Kum disamarkan Bunda itu danguang, jangan kun ya. Kum fayakun. ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون
Ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurah wal injilu illa min ba'dih afala taqilun. Ha antum haulai hajattum fima lakum bihi ilmun falimatu hajjuna fima laisa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana Hanifa muslima wama Panjangkan ma-nya 2 harakat ya Bunda. walakin kana hanifan muslima wama kana minal musyrikin. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'uhu wa hadhan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Allahumma arhamna bil Quran. Untuk pembaca selanjutnya, Nilda, Ibu Nani Suwandini, Erna Justi, dan Azdi. Ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billadzi unzila ala alladzina amanu wajhan nahari wa kafuru akhirahu la'allahum yarji'un. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda hudallahi an yu'ta ahadum mithla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man
من يشاء والله واسع عليم. يختص Ya, terus ini satu ayat. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Ibu Nani buka kamera. Kok malah ditutup? Ibu Nani, halo? Atau Erna dulu, Erna? Udah tuh. Udah, Ibu Nani Iya, sudah. udah. Ibu Nani lanjut Ya. ayat 70 berapa ya? 75. Ya. Ya, tadi kepencet. Wa min ahlil kitabi man in ta'mannahu bikin qariyu waddihi ilaik Jangan yuwat ya Bu ya, yang berfungsi itu amzah bukan waw ya. Ulang balik Bu. wa min ahlil kitabi man inta manahu bikin qariyu waddihi ilaik. Jangan yuwat ya Bu ya, huruf ada 2, F di atas 1 di bawah 1, yang di atas yang dipakai ya Bu, yu'ad dihi ilaik. Wa minhum man in ta'manahu bidinarin la yuwaddihi ilayka illa ma dumta alaih. Ya, Bu, ulang lagi ya Bu. Bidinarin la yu'addihi, yu'ad, jangan yuwat lagi ya Bu. Yuwaddihi ila, yang mana ya? Wa minhum man inta manahu bidinarin la yuwaddihi. Nah, yang itu Bu, yang itu ya. Jangan yuwat ya Bu, tapi amzahnya yang dibaca la yu'ad. Jangan yuwat, jangan waw yang dipakai tapi amzah. Oh iya. Naril la yuwa la binaril la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'iman. Ya. Alaihi Sudah qa'iman. berarti Bu, sudah waqaf. Tidak perlu diulang dari belakang, langsungkan aja dzalika bi'an. Dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa inna Allaha yuhibbul muttaqin. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila. Samanan qalilan. Jangan samanan ya Bu. Wa aimanihim samanang, disamarkan ke ong jadi bunyinya ya. Samanang. Jadi temu. Oh iya. Wa aimanihim samanan qalilan ulaika la khalaqa. Ulaika la, panjangkan la-nya Bu. Iya suka. Ulaika la
khalaqa lahum. Panjang lagi lahnya. Khalaqa lahum. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. Ya, runya panjang ya Bu. Ulang lagi dari wala yanzuru ilaiha. Runya nggak boleh dipanjangkan. ولا يكلمهم الله ولا ينظر. Lanya panjang. Lanya panjang. Wala yanzuru ilai. Runya yang nggak panjang. Lanya panjang. ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم Runya itu yang nggak boleh dipanjangkan, jangan tertahan di runya ya Bu, soalnya runya nggak panjang. Wala yanzuru ilai. wala yanzuru ilaihim. Masih tertahan runya, dipanjangkan runya. Wala yanzuru ilai. Nah, jangan Ibu kalau Ibu wala yanzuru ilai. Nah, nggak boleh dipanjangkan runya karena nggak ada tanda panjang di ru. Ya. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wala yuzakkihim. Ya. Walahum azabun. Ulang dari di belakang ya Bu. Wala yuzakkihim, baru teruskan walahum. Wala yuzakkihim walahum azabun alim. Iya. Inna minhum lafariqan yalawna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab. Sampai Kan setengah halaman, Zur. Sudah Bu. setengah halaman Bu. Sudah Bu. Lanjut. Karena Wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitab. Yang nggak kelihatan. Apa? Ya, terus ini Erna. La fariqan yaluna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun. Ma kana li basharin an yu'tiyahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula linnasi kunu ibadan li Summa yaqula linnasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab
bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Hasbi al-Musayyab. Kalau Alvin tidak bisa, lanjut Uni Asmarali, Zurniati, dan Desmi Roza. Pengalaman. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين
Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna rasul وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. Wadik. Sasni. Bukan, Desin Roza. Adik. Sasni baca doa. Ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Khalidina fiha la yuhaffafu anhumul azabu wa la hum yunzarun. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu Berhenti, Pak. Wa innallaha ghafurur rahim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim summa zadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dallun. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim milku. Berhentinya jangan tanggung gantung-gantung ya, Adik. Milkul up. Ulang balik dari balai coba. Falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban walau iftada bih. Ulaika lahum azabun alimun wa ma lahum min nasirin. Alhamdulillah tamat tadarus kita juz 3. Maaf tadi Andong yang kedua terlewat Andong. Enggak, Andong tadi terlewat enggak? Buka nih Andong. Naspa setengah halaman tuh apa Pak? Terlewat ya? Lai tadi. Oh, lain. Anak 6 sampai 17. Oke. Tanya Cik Pak Tadi ada terangnya di ambo bi'ahdi itu kan hanya itu mati itu. Tapi terangnya di bi'ahad karena kalau Kak tuh dibaca nanti itu ya. Ambo yang baca tadi. Enggak tahu ambo yang baca tadi. Ya kebatanya ke guru-guruku. Mati harusnya memang bi'ahdi harus mati kalau ahdi. Kadang-kadang hilang-hilang saya suara orang gitu.
karena Kadang-kadang sinyal. pengaruh Artinya suara, pengaruh kadang-kadang sinyal, jadi tidak pas terdengannya. Kadang-kadang lah batu, terdengannya agak salah gitu. Itu ya, Mandong. Eh, Harusnya kadang-kadang Hadi itu memang Hadi-nya mati. Yakhluqu tadi yang baca yakhaluqu. Nah, nggak Ya boleh diseret. kemungkinan itu, kemungkinan Sinyal. apa? Sinyal. Sinyal, betul sinyal. Oh, Banting gua. iya. Oke, Allah tidak kita pandai belajar. ada Terima yang lain kasih. kita tutup dulu dengan doa kafaratul Lu nih yang setengah halaman lah, Pak. Udah Ya, habis yang itu habis kita tutup dulu Apa dengan itu doa ya? Kismil baca oleh Sasni. Sasni baca doa Kismil. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, sayangilah kami dengan Al-Quran dan jadikanlah Al-Quran bagi kami sebagai imam, cahaya dan petunjuk dan hidayah dan sumber rahmat ya. Ya Allah, ingatkanlah kami darinya apa yang kami lupa dan ajarkanlah pada kami darinya apa yang kami tidak tahu dan karuniakanlah kami kenikmatan membacanya sepanjang malam dan sepanjang siang ya Allah. Dan jadikanlah Al-Quran bagi kami sebagai hujah, wahai Tuhan sekalian alam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah selesai acara tadarus kita pagi ini. Kita kembalikan kepada Ibu Ndoneti untuk menutup acara. Silakan Bu Ndoneti. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Telah selesai juz 3. Semoga ayat suci Al-Quran ini yang kita baca ini dilimpahkan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga juga kita hadiahkan pahalanya kepada ayah bunda yang telah tiada, sanak keluarga, guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Mohon maaf jika ada salah kilaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.